Igrali smo par sati bez vas, a u ovoj epizodi sad idemo ubiti zmaja u end. Nadam se da smo uspjeli. What? Oh my god. Reci da li ide. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. To, još malo, još malo, još malo. Tu sam. Kaj neće? Znam. Archer. Ja sam noob za to. To. Još ih je dva. Kaj? Pa 100 ih ima. Kaj ovaj tu si isto uništio? Koji? Oh my god. Vidim ga ja. Kaj si mene učeo? Ide dole. Idem ja tam. Mrkvice. Kako si ga... Haker. Ja ovog tu nerem. Je ga stvarno. I sad... Čovječe. Ništa mu nisam vzeo. Mi smo to 3 ura ubijali. Dobro, ja budem pauza dok mi ne uništimo ove... Sve smo uništili. No, dok dojdemo do tamo pauzam. Evo, uništili smo ovo. Gdje sad? Ubi to. Ima puno healthy. O ne. A dobro je. Kako znači? Znam. Trebali smo. Ide. Ne, nisam ga nijem po to uspjela. Ja sam... Koji? Će... Joinal se neki gledalac. Smešno. Oh my god. Idemo za njim. Vere ga pogodit. To, jebut. Jes. Ide. Znam. Znači, iron stvari. Dobro, ti imaš dijamantni chestplate kad si više dijamanti našao. Imaš sreće. Dojdem sad. Joj. Ima puno healthy. Ima premium. Koga briga? Ne znam. Neki lud. Gdje je? Enderman. Dragon ubite. Merem do njega. Gle glupi Enderman. Tu mi se na glavu nalijepi. Trebali smo si snagu. A da, ja ga nije. Daj glupi Endermani. Ups, tebe sam udrao. Endermani me ubijaju. Kaj? Di mi je platforma nestala? Tu. Imao sam platformu za Endermane. Ja isto. Tu je gađaj. Kaj neće stati taj zmaj, kaj se ne spusti na zemlju? Ide. Gotovo.
Ne znam, lud je. Ja imam 4-7 strela još. To, sim, ne, bušgal si me. Umro bom. Vrijeme za jabuku. Skužio da Endermani njega isto napadaju. Sad sam to vidio. Mislim da bude ovaj End Zmaj imao 2 epizode. To bomo vidjeli. Dobro, nemam ni ja više, imam nacipol. Trebali smo više. Kaj se obrnuo sad? Dobro. Daj, tak brzo proleti. Brzo proleti, ništa. Znam. Okreće se cijelo vrijeme. Vidim. Ja sam mislio da mi 2 luka trebala. Gle koliko healthy. Baš me zanima da odmah se on... To! Ubili smo zmaja, gle koji armor. Gle koji armor. Zmači glupi, sve glupo. Jej, jej. XP. Skoro sam ja opal. Koliko levela. Koliko... Kaj? Krešao ti se Minecraft. Ok. To je bila zadnja epizoda. Ups. Zakaj sam... Imam zgoće unutar da vidim kaj uzde. Ok. Kaj sad? Di sam? Pavao 99. Dobro. Hvala kad ste gledali zadnju epizodu. Lajkajte, subscribe-ajte, ajde bok.